Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kertong ka Hill State People's Democratic Party na Mautharashan constituency uba Shakliar Wardri ula kentu ye kinong kershan ba kimdai satya ban kentat lada don kino kibrio ki baterwa pisa handrai ki diban ken mau dungong baya ka vote ki diban thabet ha ka sharp jong sing ka Hill State People's Democratic Party ha ka election chaka yengdar barthwaan ka ban salong ha unius nem arjar pulai habakaran haka jingalang priang buram ya kinong kersha jong ka United Democratic Party na paryong hapo ka jingalam jong uba Peter Marwen bad ya kinong kershan ka seng kongres na Meriau hapo ka jingalam jong uba Mixstar marngar haka jingalang ka balalong haka shnong nong shilong hakan rutre ukalalinggot arjar pulai abang asngam kidan ki parlok kibede ini kibede pat ki parti Agak dilek sekisnang di paper wala ki meeting he ki jongkiru ki latren ni kuwi ka kemtian ya kapakan kalian ka jonga nga suka kan pensai omongan go nya lan ni bang krito ilong ladon diramba Agak ilek sekisnang di paper Lani wala ang meeting he, ya kapag ikren mo kilong. Bau bahaya buwan sa Mautharashan. Bau man tamun le business. Bau man kini. Yang kata kabha kejong kinong Mautharashan. Nanya keren mo pi, ya kata kabha kapag ikren mo pi. Mau mga. Banado kapor ko mga nagtang kena. Ang gipay pa jo ko Mautharashan gidi bentip kini pagkatingwan ka jung ubahab. Kadai ba udon ye kamensi man sakri gipay ba. Kiway gila ba kinto ka ba kinto. Baginong ka bagiyong. Andai ngan sini ketika kamu dengan pensai sepi gipay ba jo ko Mautharashan. Kamtam juga di time for young rem. Bila mo bahaya bukan boleh business. Mana ngai pi? Hagi ni kisnem di beralih aswa dengan semi kerai. Ya kapanganyat sakmat ban sakri di paiba. Ngaladon ru haga kam business. Hanya di bengadon ye kemensiam. Bapak amnon dengan sakri di paiba. Nah iya kata kakam ya kapangan wan man sakri na kementan jumpi baro. Nah iya ya kakam business ya kapangan atrei ya laki kam kijam. Nah iya kata kakam pangan wan mengadani kemensim ya kapangan kuah pangan sakri. Maang pangan adu kapuar kapangan kam kena. Banadu kapuar kapangan kam red. Majulong ubriu bayu sunat ba. Banyak keren nak apa ini berkekam untuk election dan berkekam politics dan berkekam imlang salah. Maju di ubriu bersetunan ba? Hak apa ini keren? Bernajudan baik kita ke interest. Kendria kapor pengelawan pai. Apa ngelatri lagi kam kijam ngelaino ya kata kekam namar balai. Mau mengantri kekam ya kepengamun ya kemensim kamkuah. Makwa mengantri ya kakam ya kabukan penuhun ya kemensim berjongan. Anda ingat dap dekat jikumen bau beli nong bu nong taru sim la ino. Anda upli laki lintian. Upli laki lintian. Ya kabukan laki kedua ikirang bang. Bar
ulah beli kalat kelinti haka bangayo pengaduan ang niya pemotarasan posisi. Banadu ka tukapor. Ya kabaladon lain senam tam. Ngalayay ang kaniga konsumsi kejungi. Ngalalay kiling saudong. Haman ka sinong jong kaniga konsumsi. Ngalalay drong mga penito iladi ba pangalipan ni kajing kesa. Mabigi paiba. Kibadan na kaniga kiliman. Kaniga por ka pamenta. Piyaday na kazun jong kaparyong. Kilisan zon. Hagis nong gitong tirong alawan. Babi juga mau dia mikir ke pengajukan nak kapor pengawan sekesenong ke jompi. Mau bahaya uwan ban penito ila dia. Baban panya ke jengkesan, henry ngamsim lah panya ke jengkesan menong kesan dalindan. Mau ngepi snap ke jenganut ke jonga. Dia ke nongrim ke bau bahaya kuyeng bat sepensong nongrim api lapis koya ham dia kenai ke jengkesan. Banalaong ipi bagi ilai senam tam di belayan habang alay lidrong sa kisnong di koper kanong maktangi kemensim di kabangan i bakanong i kumbakonsumsi dan dalam nakaleng kecing sagin kecing satu maaf ya nga ya kapangahampungan keren ya kani hindi mga kentok hindi mga nyoben dengan kerennya ke jenis sisa. Yekai ke pengai mga dikmat jumlah dia pada yekai ke pengas snow. Mengapa yang tinggi gilai senam tam. Ngai bakanung ikum konsumsi hidan na pedeng ke jenis adin ke jenis adin. Hendak apa gini ke jenis adin. Gini ke jenis duna. Gini jin sadin di bagi paiba ki juni dan dona pedeng jin sadin hadu kan kepor ke komentar kan lu ka pelong ni ka mensin ke jomu bahem ka pentrang bagi mara apa di jin telah ya ka bahasa sisin kan ni ka time pariong rim ban ka konsumsi ni berokawai in sai i ka jin sai ka jin pernah juga benenta Gin lain na kani kajing sadin mo kajing sadun. Kata kani katong kabu bahaya kubo. Umnigo suwanya election tanong na punta ka ite. Uwan ban sakri. Budanya kemensim ban sakri di paipa. Kani kajing anggot kajonga. Bahaw uniu snem. Uniu benay banwan. Anda gila anyori ka vote. Kitbok kitbreng baka parti kajungi kan poy sa katong. But anda gila poy sa katong. Pinsi kanun trace ita mo bahag. Nakabutal si Bibaro. Ya kapunay medpan ng siyem. Nakabutal si Bibaro. Iway pa iway. Bangan lang bangan maray kita kajing kalang. Limba kajing kasang kajumping di paipa. Henry kaway ngong ipi. Ngan batay ipi tang iway pa yung ya kapungan nunsyum sa niya kapor. Ya kapangan batay pun kita izin kendo agak tinggal kita juga akan bangsa ni kapor. Tangi bi poin ya kapangasim kapakalon kapalakong sange bangna hap dengan keren akan kesini berkepor kapamutan. Mau ipai bang apa mau tarasan kau susi. Habang aligrum sa kisnong di paper. Dan kapaburang na keren ni kani. Bagi lalong diberi balasa ilam bakla hadu kata-kata ya kabagi asim ya kakaman long hikmat bagan pun tanaga jing samski kipai ba kilasa ilam bakla hadu kata-kata bagi asim ya kakaman long hikmat bagan pun tanaga jing samski Henry ngapu ka jing terpan kawe banoong ibi kani bato tip kani baka jingmon panong kung ginong mikman lani kung ginong yalam lani kung ginong sakripay ba kamdi benput ng kajing samski nai kadan dulu kabenta ka bakra ya kabang ihabagin perkan bakulungin kintiro li kaim lang kasalam ihabagin perkan na do kinikihab kibarit hadu kitinmen kibamlaso pagkina po jintiaro ihabagin perkan na baro kibenta
om tangga kata skim. Nama lada ye keren beli di paiba teng-teng kiting. Hanya dia kau buram dengan kenoi di paiba utam deh. Beli paiba uting. Nama kira sapin uting. Hanya ini mensutu kawai. Bakata skim kapag di paiba. Bagi paiba kiting ano ngayon bala da job su ulu kertong ru kay kabaha ka jung kamo saresa kay skim balamang na kasorkar amdan manu balaban kani kay kabaha ka jung paiba kalit su paiba hi hanay na lor kata ngo ibi ka don spat sa kabenta ka bakraw iya ka pangihap pagin berkat iya ka laway bat kapateng manangwan nam kwa bagani ka jung ka jinge ka pamapi mana ka skim bagini ki happy bered anda kilahi lasan sipo kasan arbusnya magin bagi nang man kan ka jung ka jinge kani ka thong ka jungi tung ka party bangin bensuk bagi man rai ka ta jingkela kata ka skim na job sa manumono yo Makanau kini sini, agen di benai di belalin, ladadon di parlok benar lain ulang, natrai kita mau itu ni. Belalin bina ini nak terus nong terus ni, ila keren ni kau itu penting, bagi lah sering lah kau na. Bagi kejengkeran kejungi terus ni, ngani ibat silter ni. Ila yang abaham. Hakapor pengalong MLA pengalong minister mana? Kini girang ba ila kedoi kita girang ba. Yang girang daitan ginong rep. Henry nalahikai yaki nalasei ki nakatuka nalahikai yaki. Ya kapag kinidrung segi office segi department ki baper bakin long kita ki rirong ba ki bapre yaki kam jam ki segi department baper. Tidak tribun tadi di kamar kapor bilong MLA tidak kiu. Rei yang ada dekat jinsosi, banadu ngarem mengabok li nanti menang Yesus. Baru kila haban yeli kai yang saya kata kerep yang kumjirang ba. Henry ladang ini kai yeki. Kanu balong kajingku apa bikin yo apa mai kaji bikin lang bikin pembet pembiang yang kayen kesan kejoki. Henry apa ni pet mentang yang dalam suku kita. Henry apa kasnap menin. Kila om kata ke arspa arpunyo klur. Ke arspa arpunyo klur. Sanu kadon din hang ni. Sano kadon lada pilawan ra ni kemana sikade ni ai kuble ni pilawan ra Henry I love ke ni pai baru mano punya bentre kita di aspal punya klur batayna I love you pai baru hawa pi kelo pilawan ra pi yeng ye kakam berkentiu pai ba ndai bensukelo pilawan ra kita aspal punya klur Nah, itu benar ya pi, jika cinta sidang ke jompi. Henry upai ba jogi, hadu minta kasih, nadu si pos nam magiyo ay kanito konsensi, hadu minta kasih, bisa kunju. Lain na katakan nyo bukakatsan aja. Mau ibi pai ba berperlu begitu tip kani, mau bahaya kundan katakan jingsmu. Udan ni kajing anglut bankentiu. Na baru kalian hakim lang kasalang la kalong kayo kapag nakam tagiyin sa midoki. Banikai ikilong pa kilong pi bagin let bagin tray lagi kam dijam bagin yo bagin naga jingim ka pobiang naga betaki pun ikti jonki. Amdei bagin perkat bila di simen. Nam kedo yini no betray ka simen. Wat suku bakla. Maaf ya na yo ngalapin penmong yino rino. Andai ngomong ya di ngahapangan keren ni kajing sisa. Ya kapangan umyo kung dari kalang. Ngahapangan keren ni kajing sisa. Mau ya di
Paibawi parobe. Kilong pa. Kikun sama. Yang ini pensong nong rem. Hakin ni kekenti kebanwan naswa bagin ai kesan ini rem. Ubahem sim lawan bunte merau. Lane bun belum merau itu. Mau ngajing kesan ke tumpi. Ketika mon lai lut ke tumpi. Lada bila ibe ubahem. Belum kamu tahu nong dalam tumpi. Belum kamu tahu emang tumpi. Saai kejing kesan. Mensuang Hakapor Kemengasangnya kini kekam Kila amba Kila kentoy baham Kila amba Tangkeren baharu Parlan Anak-anak tangkeren baharu Kisa amba tang siteng nanti Unsang eno Ang layay sa teman, kaya unsang lut petrol, ka petrol ro kadang dap. Ang ladang kata kaya hadin ka santari ko sa songo. Henry utare ko bahaya ko pulong meeting hangi, hang luso. Ninya pet niya kata. Mga ipipay ba? Balay ngong ipipanganunsong. Umday mga kwa, mga niya pinibor ba kita di bawang punta. Kadang nakadaw mga menteri ang ansyon. Habalay sinamdam mapigit pa iba. Bila ay kajing siya niya nga. Bila ay kajing iit. Yubahem, kaminsim kamsa bungi no ipisi tenglimpi. Kani kata, kamubahem mo ang minong inaben yanorino. Mau ibi benangi sakman agani kasi sakman. Hakin iar benali. Sendap kani kemiting pinpoy ayik sibit rasa terwasa naja. Anay pa anong gawin? Dawan terwas simbe. Dawan terwas simbe. Balay katu di kabaha kajumpi. Ya kabasaw sinamdam biglam yo ay one eye mataswa election simbe. Nanda yang kabut dan tersusing. Simbai kabut ay susing. Kabut interview bahap. Kumalak kerani babrol menin. Bagi bagi yang selection ke skim. Kim sami na babrol. Ulak sisa ibu. Madasi bahap isbah. Banyak itu di parok. Kibarin mensim. Hagin ismi bagi benar di belalih. Kibarin mensim hadin ke tukang meeting ke pamenin. Maang tang kawai. Kani kadang di ke meeting tangtong santuli gizon. Nyempak kennya kamay lang rim. Baru baham. Diang baka may lang rim. Baka HSPDP kamdani ay. Ngin sa pengi kata. Hindi pa rin rim. Tracy Tam, ay member ng SIM. Basta si SIM, Inwan Rai Kapuram, juga parti HSPDP, hangnya pemutar sa konstitusi ito niya. Basta ang gawin mo ang ipi, ngansong mo mga try, babaro ay kwa umaramba. Ngansong mo, sangiway ng ipi. Bansuban niya kayo, malakrin balong sa ulang na. Habang iwadaw, ibahap kumlo-kumlo, kimyo, kiyong budiw nong bay. Mangin ibaro badan hamni kamtam katahan pa yung rin. Hindi ibriw. Iba ibay may idupin. I-men batin siyem na kumtay may idupin. Kinmamo bi kaniyang may idupin, umdi na nong stun, kinong nong stun. Ibinjok yung may idadosan post niya. Way, Henry, kanong ipingin din mengimpian kata ketumpian. Bangong ipi halor kini kijingkan to. Jungki way. Ilaban kento kumuru. Henry ngong ipi asim dia kakam satu di pagka. Baka dia kakam balak kentang. Baka dia kakam kababha. Ay madan kento kiwi. Nyingin niya la kaliti, niya la kakam, niya scam la kinong.
cầm lang hàng này lồng này lồng ba khi hấp lên lên cát đi sông na nghìn ya shan nghìn yan kemudian bangin ya let's go high and wait chorus parola 1 2 3 Hanong Silong kami tinggal sengsit galalong 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 Kacing kulay ya barolan barok ki badan handi kulay langgo yai basan clear warti di banglong kum IMFT Kacing keren joki kabasyong shit menangi lahun Bagya cinta bukan digit Hanong Silong kami tinggal sengsit galalong Hanong Silong kami tinggal sengsit galalong Hanong Silong kami tinggal sengsit galalong Hanong Silong kami tinggal sengsit galalong